Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Alicia Kids. Hari ini kita mau berburu mainan teman-teman. Kira-kira di taman ini ada mainan gak ya? Eits, wow, baru-baru udah dapat mainan aja nih teman-teman. Wah, ada pop-it bintang, pop-it jerapah, pop-it bebek. Yeay. Kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi. Eits, ada pop-it apa tuh? Wah, ada pop-it kuda teman-teman. Ada pop-it apa lagi ya? Wow, ada pop-it harimau dan pop-it panda. Oke deh, ayo kita kumpulin di sini. Wah, pop-itnya udah banyak banget nih teman-teman. Yuk kita cari lagi. Wow, ada pop-it apa nih? Ada pop-it badak teman-teman. Ada pop-it Mickey Mouse and pop-it SpongeBob. Yeay! Dapat banyak pop-it nih teman-teman di sini. Yuk kita kumpulin lagi di sini. Kita lanjut berburu lagi. Kita cari. Wow! Ada mainan apa nih? Ada boneka penjaga Squid Game teman-teman. Ada boneka Squid Game juga teman-teman. Hore, kita selamatkan. Yuk kita taruh di sini. Kita berburu lagi, berburu mainan. Eits, ada Ipin dan Upin teman-teman. Wah, Ipin dan Upinnya lagi ada di pohon nih teman-teman. Di pepohonan teman-teman. Wah, lucu banget sih kembar ini teman-teman. Wah, mainannya udah banyak banget nih teman-teman. Udah dulu ya teman-teman. Next di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah, bye.